Zdravo svima, Filip je sa vama i dobrodošli u još jednu recenziju na kanalu. Danas ćemo po prvi put pogledati jedan od proizvoda kompanije Apple, a reč je o i dalje veoma aktualnom MacBook Air M1 laptopu, koji je ujedno i jedan od prvih modela baziran na potpuno novoj ARM arhitekturi. Pa hajde da vidimo kako se pokazao nakon više od mjesec dana testiranja. Krenut ćemo od dizajna. MacBook Air M1 zadržao je stari dizajn prisutan i na modelima sa Intel čipovima. U osnovi, dizajn samog laptopa odaje prvi utisak da se radi o naizgled kompaktnom, tankom, ali i veoma kvalitetnom uređaju. Air je u potpunosti izrađen od finog, ali i veoma čvrstog aluminijuma. Njegova debljina je maksimalnih 1,6 cm, a masa samo 1,3 kg. Također, za razliku od Pro modela, MacBook Air ne posjeduje aktivno hlađenje, što ga u samom startu čini potpuno tihom, mlakom na dodir i dodatno kompaktnijom mašinom, vrlo sposobnom i za najzahtevnije taskove. Bacimo li pogled na konektore, na levoj strani nalaze se dva Thunderbolt, odnosno USB 4.0 porta Type-C formata, dok je na desnoj strani samo 3,5 mm izlaz za slušalice. Za proširenje portova na ovom laptopu neophodno je da nabavite adapter sa dodatnim konektorima, kao što su HDMI, dodatni USB-ovi, slot za SD karticu, LAN konektor itd. Na gornjem delu laptopa prisutna je potpuno redizajnirana tastatura sa scissor key switchima, stereo zvučnici, ugrađeni mikrofon, kao i veoma prostoran trackpad koji posjeduje Force Touch feedback mehanizam, uz pomoć kog Haptic Engine simulira fizički klik. Dodatak tastaturi je i Touch ID senzor, čija je primarna funkcija da omogući brzo otključavanje laptopa ili verifikaciju prilikom upotrebe Apple Pay-a ili drugih servisa. U odnosu na novije modele, sam senzor je dosta manji, pa nećete biti u stanju da skenirate palac ili bilo koji širi prst, što je ujedno i jedna od stvari koju bi zamerio. Na prednjoj strani nalazi se Retina display koji sa svojih 13,3 inča dijagonale, osvetljenjem od maksimalnih 400 nita, kao i proširenom 2K rezolucijom, predstavlja jedan od definitivno najboljih i najpreciznijih ekrana na tržištu laptopova. Tu je također i True Tone tehnologija, ali i nativna podrška za prošireni DCI P3 spektar boja, zbog čega su boje dosta preciznije u odnosu na konkurentske modele. Pored P3 i HDR10 Plus standarda, još jedna prednost jeste i veoma širok izbor fabričkih ICC profila, što proširuje mogućnosti ovog ekrana, pogotovo ako se bavite radom koji zahteva maksimalnu preciznost boja. Web kamera je naravno 720p rezolucije, kao i kod svih jeftinijih laptopova, i kvalitet je poprilično solidan, boje dosta podsjećaju na prednju kameru iPhone-a recimo, i ono što je isto zanimljivo jest da ima autofokus, tako da ako se bavite recimo streamingom ili ako vam jednostavno treba za neku specifičnu vrstu snimanja, onda će ova kamera biti sasvim ok, nije Full HD, ali realno deluje sasvim upotrebljivo. Također možete čuti i kakav je kvalitet zvuka sa ugrađenog mikrofona, a kako se vama sve to čini, pišite dole u komentarima. Na polju zvuka zaduženi su stereo zvučnici koji su pozicionirani sa leve i desne strane tastature. Kvalitet zvuka je daleko iznad većine PC laptopova, što je posebno impresivno imajući u obzir dimenzije ovog uređaja.
Za performanse laptopa zadužen je M1 čip koji je prekretnica u proizvodnji Mac računara, jer se umjesto Intelovih procesora i AMD grafike sada koristi Appleov specijalizovani chipset. Kao što sam i pomenuo, M1 je prvi procesor kompanije Apple baziran na ARM arhitekturi, zbog čega je u praksi veoma prilagodljiv, efikasan, ali i neverovatno moćan procesor koji bez ikakvih problema može da parira mnogim desktop rešenjima. U pitanju je octa-core procesor koji je izrađen u proizvodnom procesu od svega 5 nanometara, ukombinovan sa 7-jezgarnim GPU-om u osnovnom, odnosno 8-jezgarnim u skupljem modelu laptopa, a tu je i Neural Engine od 16 jezgara koji je namenjen za AI funkcije. Također, M1 fabrički dolazi u varijanti sa 8 ili 16 GB radne memorije, a dostupne su i opcije u rasponu od 256 pa sve do maksimalnih 1 TB SSD-a. Što se tiče baterije, MacBook Air M1 posjeduje bateriju kapaciteta 49 Wh, odnosno 4380 mAh, a njena autonomija je deklarisana na impresivnih 18 sati upotrebe. Prilikom mog testiranja, ta cifra se u pojedinim situacijama pokazala čak i veća, s obzirom da je nakon jednog dana srednje upotrebe ostalo oko 25% kapaciteta. Uz sam laptop dobija se punjač od skromnih 30 W, koji je na izgled veoma kompaktan, ali ne i dovoljno jak da napuni sam laptop u kratkom vremenskom roku. U mom slučaju, pomoću istog punjača, baterije je trebalo oko 2 do 3 sata da bi se napunila od 0 do 100%. I za kraj, par reči o softveru. M1 fabrički dolazi sa preinstaliranim macOS 11 operativnim sistemom, poznatim kao Big Sur, koji je pritom nadogradiv i na najnoviju verziju, odnosno macOS Sonoma 14.5. Također, ono što je veoma interesantno jeste mogućnost preuzimanja većine iOS ili iPad aplikacija koje rade nativno na M1 čipu. Namjerno sam rekao većina jer je izbor aplikacija i dalje sveden na one najpopularnije, koje su ujedno i optimizovane za rad na novom macOS-u. Ovdje treba također pomenuti da aplikacije koje su napravljene za Intel procesore više nisu nativno podržane, odnosno zahtevaju Rosetta 2 emulator, što znači da će u startu raditi znatno lošije na novim sistemima. Svakako, dobra vest je da se Apple potrudio da ova tranzicija prođe što bezbolnije, pa su najvažnije aplikacije u potpunosti optimizovane za novi chipset. Tome su doprinijeli i partneri kao što su Microsoft, Adobe i Blackmagic Design, koji su također razvili verzije svojih softvera za novu platformu. Za svoju cenu od oko 800 €, koliko i iznosi cena za najslabiji model, MacBook Air M1 se pokazao kao zaista jedan neverovatan uređaj sa odličnim performansama, najkvalitetnijim ekranom koji sam imao priliku da koristim, dugotrajnom baterijom i sve to uz veoma kompaktan form faktor. Ipak, jedna stvar koja bi se mogla smatrati manom je sam macOS, koji bi mogao biti kamen spoticanja ukoliko ste se navikli na Windows operativni sistem. Ako ste ipak pristalica Windowsa, uskoro ćete imati priliku da vidite novu recenziju Lenovo Legion 5 Pro laptopa, koji je trenutno na testiranju. To je bilo sve od današnje recenzije. Ako vam je bila korisna, like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekom od narednih videa. Do tada, veliki pozdrav i svako dobro!